Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua syarat kaketerima amal tanu mapia. Apian tu na amal. Paliwat antara sunnah udina apian tu na amal mapia. Na ayah syarat kaketerima yan. Na paganeron na mipari ikhlas siku Allah subhanahu wa ta'ala. Maana misa semburun kapaki lain-lain udina kapaki nagin-nagin. Pamana inunga penggal beragi yang kotua simba ka ayabu asabab na swaswata kasiko Allah subhanahu wa ta'ala. Harap-harap kasiko balas wallahu subhanahu wa ta'ala imanan wahtisaban. Pamana para tiya yang asiko Allah ko kau belinian sekalian ni sumyugur ka sa giyong utua paliwat ibarat wahtisaban na ugyong utua arap-arap kasi ko balas yan na ugyong utua arap-arap kasi ko kapaka lidasan yan kasi ko siksa yan. Ikadua syarat na giyong utua al-mutaba'ah. Pamana mabaloy sugelbak misusungkad kung anin kini taling umaanon o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sanso bitira siko bid'ah yung tua tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Pamana sa tao bebagu sa giyang kai agama sa kena ubon ped udina kena buon da asalian si iku agama nana fahuwa rad. Pamana so lagi dito pimba bagu manunumpang si ko simba nana diterima. So bid'a na ayadar pa iyan si ko mga simba na so mga bid'a so mga simba mahdah mga ibadah mahdah. Pamana mga simba pinto o agama so okito-kitian. Pamana lagi dupa may berato kasembayang so kapuasa so kapag hajj na uso mga pada mga simba pinto o agama so okito-kitian. So man so mga pada simba ada pento o agama so okit girong kinggulalan lagi du kapag sa ilmu simba kapag sa ilmu kan jihad simba mga pamana mga gelbak peniniatan sa swaswat siku Allah na mimbalo ya simba ada pentua agama so kita girong kinggulalan na da berodar pa bid'ah sabab sa so agama na din yan pentua giya o kita kinggulalan san nabalagi du sambayang ibarata gumini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Sembayang kano sa lagi du kailan urakan yo di sembayang. So hajj tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu anni manasikakum. Pamana pesud niyo ko kiyang gulaw la koron so kipemayan degniyo seko manasikul hajj yung mga gelbek seko hajj. Uso mga simba papantaon agama so girong kinggulalan. May kagito na pagalin no to ibarat yan na susambayang na pagalinan ka sa susambayang durakat na baluin ka patrakat kaan mas mala di na siya ko sembayang sa giyang kaya mga piamakalakal kader pa kaan mas mala an mas mala upama makwakwa belas udina siya ko matag si kumiyak kayo walungan ko kapsembayang kan kaan mas mala makwak na belas nagina ni mga ibaratan bid'a pimbagu kana di misusungkad si ko minitaling mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa na nasyarat kakabaloy o amal at terimaan udina kabaloyo amal mapia amal amay ka pamana misungkat si ko minitaling mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
nudan tanwag yung utawa pagane syarat. Apian ni kala amal manggelbek ka amay ka maka liliyo ka sa giyang utawa pure antap suka kipag-ikhlas no si wallah nana ben kebelag yung utawa amal ka kepakayakapan kasagupan sa ipakanaraka ka yung tua amal mapia amal apinggal baka na ba swaswat si ko Allah subhanahu wa ta'ala ka swaswat ka si ko salakaw ka salakaw si ko Allah iba na si ko mga tao udina hadhun nafs pamana personal interest to pama di yung di kanggal baka na ba pamapagmina personal interest na yung tua kanaba nga pipigera sa walungan na mauri dingan ikokonik si walungan na mauri ka ay antap ka na yung tua amal ka upama na an kami kawit si ko dunia ka ibarat na ino ka penamari lalayong ka pakilay apsung kasi kumamasgit ka ang kabentugi mapasangi ka pa ng bayang wad na ipsisinita wad na nganin ipsisinita na apias kay minggulo laon na dir kami sinito pa ma kagiya berasambayang ka udina ang kakabubaya yung mga tao kagiyas ka na mag-agama ka mapasang kay kapanambayang mga lay duto udina ino ka penjihad ka an matirwa matagas ka mama tegas ka ino ka di manadga ka an matirwa mapasangay ka panadga mapia kay puso manusia na sebut na sa giyong utua miya panutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atina aya pagempaganay pagkakadagan si ko apoy kung narakasi sa alungan na mori nagyong utua talo paganeron ng utua mama miya syahid pamana miya kay perang sa taman sa miya teron na pagisiin wallah ko oriano kapaki tadmiron wallah ko limo ay nibiron wallah na tironon wallah antone pinggulo lang asangan na inibigya kalimo na tiro niya na miyaki pesagawa ko si mga ridui wagama taman saron na koron miya syahid kaswaswa tra ati wallah akadabt miya maraka ka aya pura antap kana an matirwas kana mataga sa mama isa ikadua nagyong tuwa tao malay gagaw malay pangaling gagaw si ko mga patutay pangaling gagaw lang pengestuan na pugusar niya no sa tamukian na pero nun wala antunay anunay pinggulo lang kasi ko inibigay merkalimo na pero ni natina de piakal pasak na gelbak pengestuan sa tamu ka parar ka inunta na pinggulo law na tiwala akadabt niya maraka ka aya antap ka na an matiro askana jawad pamana de lawan niya na mapi puso manusia mga limo de lawan niya na mga limo agu ngilbak sa kuan pamana bentugan na pipigan ka na fakad qil sabnara miya tirud nuto mini bentugur ka ko reno kay patenga miya belwi ka sampula siko kapangalimo agu ka kausar sa tamok siko mapia ugaid na gitu ini ka mabentug na miya bentug na pakitoyo ko wala isugu wala ulung si ko naraka ikatlo nagyong uto atawa biyagin na din sa Quran pamana miya ginad sa ilmo udina miya biyagin na din sa kabuti si ko Quran na isun wala tunay pinggulo lang kasi ko mga lemo inibigay merka na tiro niya na biti akan sa Quran sa parar ka na tiro nun wala akadabt miya maraka ka aya antap ka aya ungaya ka na an matirwas ka na mapasangay ka bati sa Quran an matiro sa kana dalawan ka mapasang si ko pagana din ko gamay barat na fakad qil na sabnara miya tirud si ko oriano kay patenga na gitud ni miya ko ang utwa antap ka miya ko ang utwa antap ka na paki ulug wallah si ko naraka ay manan yan na api kala amal apien kapien yan na amal lagu kabubuli niya na miya kalala simba amay ka diron
mi syarta ag yung ka pag-ikhlas kay pag-ikhlas mo si Allah diron madnag yung aya antap aya ungay sa kapangilbakaw no taw na swaswatian si Allah na keadaan sa guna o de pakai yung amal amay ka di ipag-ikhlas si Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.